Itu ase Chenmoho laga church ase under construction de ase si dangor kurina banai ase tu moi pahar dekhai dibo aru bithor de bi jaikena dekhai dibo aru itu ang bala ghor ase ang bala laga khol ase king laga aru moi itu church bithor jaina dekhai dibo. In 1960 to 2010. Tais par brala kena ase aru itu stage ase tan koa sabte to asa khotam mane koi ase itu opor te chawole la ase Mambar bonai kena ase KBCM church is nice. Itu opor para boi kena niche de sabole la ase man niche de dikhi ase stage to Chenmoho Baptist church ase de ai kena visit kuri lobi itu church to man phal banai kena ase pura tiles khan ase itu khan bi sob tiles khan lagai na banai ase sabi komti noi de aru moi opor te jabo Wow, ucas leh. Ongse udah. Try lenda. Ay, pues itu last leh. Imantar ase. Yati ba uthi kena sabo pare guna guys. Huli moi matha korai na. Itu last. The close to opor tika wala ritus. Iman bhar banai kena ase de ahi na visit kuri lebi. Paradak. Kun aha pare to yati ahi kena visit kuri. To iman dagi. Tika itu bude. Sai thaki bi kale basong visit kuri dibo. Thank you.